struikelblok. En wat is 'n obstakel of wat is die doel van 'n struikelblok? En ja, baie keer stuur die Here op ons pad 'n struikelblok. Nie om ons dood te maak nie, maar om ons sterker te maak. Want die Here weet waarna toe ons op pad is. Hy weet wat is die dinge wat ons sal nodig het om te gaan survive waar ons gaan. Kyk, die Here ken ons eindbestemming. God knows your destiny. He knows your final destination. Die Here ken nie net jou begin nie, maar hy ken ook jou einde. Dis waarom sit God baie keer sekere dinge op jou pad. Closed doors and obstacles to prepare you. That is a voorbereiding proses wat jy moet deurmaak. That is a redirection process wat jy moet deurmaak. Dis wat op jou pad sien God obstacles and closed doors. But what is the purpose of an obstacle? Baie keer die purpose van 'n obstacle, as Jacobus 1 wat ek baie keer konteer wat sê, consider it pure joy when you face trials and tribulations. Jy sien die trials and tribulations, baie keer vat God jou deur die obstacle om jou 'n beter mens te maak. Baie keer vat God jou deur om jou 'n sterker mens te maak. As jy nie deursettings vermoed het, dan vat God jou deur om jy die deursettings vermoed. As jy nie kan wat is om deur te druk nie, baie keer sit God op jou pad obstacles, like that for the spirit of Paris, die gees van deurdruk, om dit wakker maak binnekant jou. Kom sê dit nou. Jy sien baie keer as jy berg klim, om daar bo op te kom, baie keer is die berg maar steil. Van hy wil jou sterker maak, hy wil jou bene sterker maak. Baie keer is daar klippe wat jy moet oorklim, maar dit alles is om jou sterker te maak, om daar bo uit te kom. Hallelujah. God knows you will eventually reach the mountain top, but there are certain things, there are processes that you need to go through. Om jou sterker te maak. Kom, as jy in die gym kom, die weights wat jy optel, dit lyk swaar in die begin, maar hoe meer elke weight in die gym, en elke machine in die gym, as gestructure, vir 'n sekere part van jou body, om sterker te maak, en sê elke obstacle op jou pad, as daar geplak, it is tailor-made to make you stronger in an area which you might be weak in. Hallelujah. Amen. Halleluja. Die dinge wat lyk aan mamopena, hulle hou jou agtertoe. Die doel van die dinge is om jou voor te berei vir wanneer jy by jou eindbestemming kom, dan is jy 'n final product. Halleluja. Ek weet verstaan maar hoekom gaan jy deur sekere dinge nie? Hoekom sekere dinge op jou pad gesit het? Yes. Halleluja. Oh, praise the Halleluja. Halleluja. Kom sê dit. Amen. Nie elke toedeel is 'n aanvang. Daar baie toedele wat die Here op jou pad gesit het om jou te beskerm. As die Here elke deur ooplos vir jou om in te hardloop van regnes dinge, om in te hardloop, jy sal maklik vandag eers hier gesit het. Dis wat maak God sekere deure toe vir jou, om jou to protect you. Daar are certain doors, van jy baie keer jou gebed wat jy bid, jy wonder kom waar jy gebed het geantwoord het, jy klop by die verkeerde deur. Jy klop by die verkeerde deur, en God sluit hy deur toe, God maak hy deur toe, to redirect you to the door, to a greater door, which He wants to open for you. Hallelujah. Ek weet jy wil ek nie hoor. Jy soek elke deur, elke geleentheid, en baie keer verstaan ons nie, baie keer interpreteer jy dat, hoekom is die Here so stil? Hoekom antwoord hy nie? As God regtig saam met my, hoekom word my gebed nie verhoor nie? But sometimes the obstacle is reeds a sign dat die Here is met jou. Baie keer die obstacle is reeds a sign dat jy is klei in die hande van die pottebakker en is besig om jou deur die proses te vat, om
van louter. Ik zeg die doelen van die vrienden, alsof die beste uit jou uit te brengen. Ik zeg die doelen van die vrienden, alsof die gestalte van God naar voren te gaan brengen. Binnenkant jou. Ik zeg die doel van die vrienden, alsof hij in schrift naar de vervulling komen. Want zeg, de Heer is hier. Dat is wie in me. Van de devil, van in de world. Ik zeg die purpose van die vrienden, als hij in schrift naar de vervulling komen. Want zeg, if God is for us, who can be? Kom eens even de prijs, kom eens even de prijs. Kan iemand zeggen obstacles? Kan iemand zeggen obstacles? Kan iemand zeggen closed doors? Je ziet aan je Joseph. De Heer kent Joseph zijn destiny. Hij kent Joseph moet in die prime minister aan een vreemde land gaan wezen. Maar die Bijbel zegt voor God zegt Joseph, voor je daar komt waar je moet wezen. Je moet eerst door die betrayal van je eigen broers gaan. Kan ik iemand zeggen, hoe komt draai je eigen vrienden? Tegen jou. Hoe komt als jouw familie? Tegen jou. It is God preparing you for a position. Come on. Tell about I'm something. Hoe kom als je aan je tegen jou? It just an obstacle on your way to greatness. Come on. Hoe komt where you're in battle? It's okay. They are preparing you because the way up is the way down. I said you're in battle here. Except they want to bring you through for the way up. False believer kana. Yeah, you need to scan it. And if you want to manage it, then they are still come. Except they are still in battle. And way somewhere. Hij is een slaaf. It's okay to be a slave now. God is preparing you for royalty. Come on. I am not a slave. From your theater, you are a chosen people. You are a particular people. You are a chosen generation. You come from a royal priesthood. Except there is a queen and scatter. Give me that place. Hoekom gooi obstacles aan jou pad? Wat kan dat de Heer wees? Heer, hoekom gaan het zo moeilijk met mij? Hoekom gaat het zo zwaar met mij? Hoekom krijg ik niet werk? Hoekom krijg ik geen boyfriend? Hoekom krijg ik prouw niet? Heer, wat gaat aan? God is throwing obstacles in your way. Because that same obstacle will become a stepping stone for you. To the come on. That same obstacle will become a stepping stone for you to your destination. Dus kom zei Joseph van zijn broers. En Genesis 50. Hij zei, Jana is slecht wat doen. Kom maar. You not evil. Die kan men schaden. Hij is wat wat doen. Die kan men in ruggen steken. Hij is wat wat doen. Die kan men in droom. Hij is wat wat doen. Ik zei, you meant evil. But God meant well. Because the Bible says, all these work together. It's alles beter. From Goedemia. Zij is dat de lichaam. Werk werkzaam. Zij is de schande. Werk werkzaam. Ik zeg alles. Stel me nog meer. Maak me meer slim. Stel me meer aan de rechter. Ik wil all these work together. Kom eens naar de president.